Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatanze ijambo rikomeye ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati no ku gikorwa cya gisirikare cyiswe Roar of the Lion. Muri iri jambo yavuze ku bikorwa bikomeye Israel imaze gukora, ku bibazo ikomeje guhura nabyo, ndetse navuga ko hari izindi ngamba n'ibikorwa byinshi bitaratangazwa. Yanagarutse ku ruhare rwa Iran mu bibazo byo mu karere, anavuga ko urugamba rukomeje kandi rushobora guhindura byinshi ku miterere y'umutekano w'akarere ndetse n'isi muri rusange. Ijambo rye ryasize abantu benshi bibaza ku by'ingenzi Israel ishobora gukora mu minsi iri imbere no ku ngaruka bishobora kugira ku karere kose. Reka mbagezeho iri jambo ryose uko ryakabaye. Bavandimwe inshuti baturage bakundwa ba Israel, turi mu rugamba rukomeye rwo guharanira kubaho kwacu. Hajize icyumweru kimwe igikorwa cya gisirikare cyiswe gutonoma kw'intare Roar of the Lion gitangiye, kandi ndashaka guha icyubahiro abapilote bacu b'intwari n'amakipe yo ku butaka akora amanywa nijoro n'abarwanyi bacu b'intwari bari muri Libani ndetse no mu bindi bice by'isi. Ndashaka kugaragaza gushima kwanjye kwimbitse kuri mwe baturage ba Israel kubw'ubudacogora bwanyu n'uburyo mwitwara muri ibi bihe by'amage. Mwumva uburemere bw'iki gihe kandi mwumvira amabwiriza y'ubuyobozi bushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Koko rero aya mahirwe arokora ubuzima. Mu byumba by'umutekano n'ahantu ho kwikingira mugaragaza umutima ukomeye, mubwira njyewe, guverinoma, abasirikare n'abayobozi bacu b'intwari ngo dukeneye kugeza ku ndunduro, kugeza dutsinze. Ndashaka kubashimira mbikuye ku mutima kubw'inkunga yanyu, kandi ndabamenyesha ko tugikomeje n'intambara zacu zose. Mu ntambara gutsinda bishingira ku gufata iya mbere no gukoresha amayeri y'urugamba, ariko ishingiro rya mbere ryo kugera ku ntsinzi ni ubushake budacogora. Sinshaka kuvuga gusa ubushake bw'abayobozi, ahubwo ndavuga ubushake bw'abaturage. Ndavuga ubushake budacogora mwe baturage ba Israel mwagaragaje kugeza uyu munsi, ndetse n'ubwo bushake tuzakomeza gukenera twese hamwe mu minsi iri imbere. Dufatanyije twarahagurutse nyuma y'ubwicanyi ndengakamere bwo ku ya 7 Ukwakira. Dufatanyije twasubije inyuma abanzi bacu intambwe ku yindi mu ntambara yo kongera kwiyubaka, kandi tubaha isomo rikomeye cyane. Muri Gaza twarwanyije Sinwar n'abicanyi be, muri Libani turwanya Nasrallah n'ibyihebe bye, muri Syria twagize uruhare mu ihanuka ry'ubutegetsi bwavushije amaraso, naho muri Iran twibasiye ubutegetsi bw'abicanyi bw'abayatora binyuze mu gikorwa cya gisirikare cyiswe nk'intambwe Operation Like a Lion, kandi ubu turi kubikora mu buryo bukomeye kurushaho binyuze mu gikorwa cya Roar of the Lion, gutonoma kw'intare. Mu gihe kimwe kandi twacyuye abantu bacu bose bari barashimuswe, turasiba ibyicaro by'iterabwoba muri Yudeya na Samariya, twazamutse ku mpinga ya Hermon, kandi dushyiraho uturere tutarangwamo imirwano muri Syria, Libani na Gaza. Nk'uko nabibasezeranyije iminsi 2 nyuma yo ku wa 7 Ukwakira, turi guhindura isura y'uburasirazuba bwo hagati. Ariko ntitwahinduye gusa uburasirazuba bwo hagati, mbere na mbere twarihinduye ubwacu, kuko nyuma y'ishyano rikomeye ryo ku wa 7 Ukwakira nafashe umwanzuro wo kuyobora impinduka zikomeye cyane, ibikorwa by'imbaraga bikurikirana, ibikorwa byateguwe neza kandi bitunguranye, ibikorwa bihindura cyane ihuzwa ry'imbaraga hagati yacu n'abanzi bacu. Binyuze muri ubu buryo twahinduye Israel igihangange mu karere gishobora gutera ubwoba no gutsinda abanzi bacyo. Ibi byose bisaba gufata iya mbere, ubutwari no kwiyemeza guhangana n'ingaruka. Mu mutwe w'ingabo zidasanzwe wa Sayalet Matkal nakoreyemo nk'umurwanyi n'umuyobozi. Mu cyumba cyo kuriramo hari hamanitse icyapa kinini cyanditseho amagambo abiri gusa: uwitanga aratsinda, udatinya aratsinda. Niba udatinyutse, niba uhora utinya gutsindwa, uzatsindwa. Ariko niba utinyutse ugafata ibyemezo byizweho neza, nubwo byabitoroshye, uko byagenda kose uratsinda. Ubu ngiye kubasobanurira impamvu twatangije igikorwa cya Roar of the Lion, gutonoma kw'intare, ibyo twakoze kugeza ubu ndetse n'ibyo tuzakora mu gihe gisigaye cy'uru rugamba. Imbere yacu duhangaye n'ubutegetsi bube bw'intagondwa bumaze imyaka 47 buhamagaye urupfu kuri Israel, urupfu kuri Amerika, kandi
bucura imigambi yo kuturimbura bakoresheje intwaro za kirimbuzi na za misiri ibihumbi n'ibihumbi. Perezida Trump yatahuye kera uburemere bw'iki kibazo ku gihugu cya Amerika ndetse n'isi yose. Ndababwira ko nahuriye nawe muri Florida mu mezi ashize mbere y'uko atorerwa manda ya kabiri. Ikintu cya mbere yambwiye cyari bibi, tugomba gukora ibishoboka byose tukawuza Iran gutunga intwaro za kirimbuzi. Ndashaka gushimira inshuti yanjye Perezida Trump ku buyobozi bwe bw'amateka akomeje kugaragaza ko ubwo bucuti bukomeye buri hagati yacu ndetse n'ubufatanye bukomeye cyane kurusha ikindi gihe cyose hagati ya Amerika na Israel. Mu gikorwa cyiswe nk'intambwe twahuje imbaraga kugira ngo dukureho byihuse akaga kari kugwirira Israel na Amerika, ariko umunyagitugu w'Itera Khamenei ntiyitaye ku miburo ya Perezida Trump ndetse ntiyitaye no ku miburo yanjye. Yategetse ko basana ubushobozi bw'intwaro za kirimbuzi na za misiri za Iran ndetse agategeka no kubihisha kure cyane ikuzimu munsi y'imisozi miremire kugira ngo byirinde byimazeyo igitero cyari cyo cyose. Nta gushidikanya ko nyuma yo kubona ubu bwirinzi bw'ikuzimu, ubutetsi bwa Ayatollah bwari gukoresha izi ntwaro ziteye ubwoba mu kuturimbura twebwe Israel ndetse bukanatera ubwoba Amerika, Uburayi, ibihugu byo mu karere n'isi yose yakoresheje intwaro za kirimbuzi. Kandi koko ibi ni byo ubutegetsi bw'iterabwoba buri gukora ubu mu gihe budafite intwaro zica abantu benshi icyarimwe. Noneho mutekereze ibyo bwari gukora iyo buza kuba bufite intwaro za kirimbuzi. Binyuze muri ubu bushishozi bw'ibizaza twafatanyije Amerika na Israel mu gikorwa kigamije kuburizamo ayo makuba ateye ubwoba, igikorwa kizashyiraho uburyo buha abaturage ba Iran ubushobozi bwo kwifatira hazaza haba mu maboko yabo. Kandi hariho n'iyindi mbogamizi nini. Hariho ibyako by'uko Iran yadutanga igakubita mbere ibyicaro bya Amerika mu karere ndetse na Israel. Kubw'izo mpamvu zose twagize icyo dukora mu gihe twari twaragennye. Naho kubyerekeye ibyo twakoze kugeza ubu mu cyumweru cya mbere cy'intambara, twivuganye umunyagitugu Khamenei, twivugana n'abandi bayobozi bakuru bo mu mitwe irinda impinduramatwara ndetse n'amagana y'ibyihebe. Twashinye inyubako za leta, ibikorwa remezo by'intwaro za kirimbuzi, ibyicaro bikuru n'ibigo bya gisirikare, inganda zikora intwaro, ububiko bwa misiri n'indege zitagira abapilote, hamwe n'amagana y'ibibuga byohereza misiri. Ibyo bikaba bigabanya iterabwoba ku gihugu cya Israel binyuze ku bapilote bacu b'intwari ndetse n'Amerika. Twabashije kugenzura hafi ikirere cyose cya Tehran. Uko bwije n'uko bukeye dukomeza kugabanya ubushobozi bw'ubutegetsi bwa Iran. Ibi ni nabyo turi gukora kuri Liban mu bitero bikomeye ku byihebe bya Hezbollah. Ibikoresho bya Iran kandi nongere mbisubiremo, mbwira guverinoma ya Iran, inshingano yanyu ni ugushyira mu bikorwa amasezerano yo guhagarika imirwano. Inshingano yanyu ni ukwambura intwaro Hezbollah. Nimutabikora ubushotoranyi bwa Hezbollah buzazana ingaruka zikomeye kuri Liban, kandi igihe kirageze ngo namwe ubwanyu mwifatira hazaza hanyu mu maboko. Twebwe uko byagenda kose tuzakora ibishoboka byose kugira ngo turinde ibice dutuyemo n'abaturage bacu. Naho mu byerekeye ibyo tuzakora mu minsi iri imbere muri Iran, dufite gahunda yateguwe neza irimo ibintu byinshi bitunguranye kugira ngo duhungabanye ubutegetsi no gutanga umwanya w'impinduka. Dufite izindi ntego nyinshi kandi sinazivuga hano zose, ariko ku basirikare bagize imitwe irinda impinduka, namwe muri mu byo tuzibasira. Uzashyira hasi intwaro ye nta kibi kizamugeraho, uzanga kubikora amaraso ye azaba ari ku mutwe we. Naho ku baturage ba Iran ndababwira nti, maze imyaka ibarirwa muri za 40 mvugana namwe kandi mbavugira. Igihe cy'ukuri kiregereje, kuko ntidushaka kugabanya Iran, dushaka kubohora Iran, kuyikura ku ngoyi y'igitugu no kubana nayo mu mahoro. Gusa nyuma na nyuma ukubabohora ku ngoyi y'igitugu, uko kubabohora gushingiye kuri mwe abaturage ba Iran, abaturage b'intwari kandi bamaze igihe bababara. Ndizera ko nimuhaguruka mu gihe nyacyo cy'ukuri, munsi ntuzaba kure, aho Israel na Iran zongera kuba inshuti zikomeye. Ubona kuzamurirwa hamwe kw'amabendera mu mirwa mikuru y'ibihugu by'uburengerazuba, ibendera rya Iran ririho intare n'izuba ndetse n'ibendera rya Israel ririho inyenyeri ya Dawidi.
ubona imibyinire no guhoberana gushyushye hagati y'abanya-Irani bari mu buhungiro n'abayahudi. ubona ibi byose bizajya bimukora ku mutima cyane, bitanga icyizere kinini cyane ko hazaza intsinzi yacu ntizazana gusa ikurwaho ry'iterabwoba ry'intwaro za kirimbuzi ku isi yose ndetse n'amahoro hagati ya Israel na Iran gusa, izazana no kwagwa gukomeye cyane kw'amahoro mu batwegereye. uyu munsi buri wese arumva ko ubutegetsi bwa Ayatollah bushyira isi yose mu kaga. mu minsi ishize Iran yagabye ibitero ku bihugu 12 biyikikije. turi ku ruhande rwabyo. ibihugu byose bibona imbaraga zikomeye za Israel, ubushake bwacu bwo kurwanya abanyagitugu bitehera, ubutwari bw'ingabo ndetse n'ubutwari bw'abaturage n'ubushobozi bwacu buhanitse bwa gisirikare ndetse n'ikoranabuhanga. ibihugu byinshi ubu biri kutugana bishaka ubufatanye. kuki bari kubikora? kuki batugana muri iki gihe gusa? kuko dukomeye, kuko turi mu kuri, kuko turwana. ibihugu bitwegereye bibona uburyarya bw'umuryango w'abibumbye waduciriye urubanza nta mpamvu mu ntambara yacu y'ukuri. twarwanyije ibyitso by'abicanyi bya Iran muri Gaza, ariko uwo muryango w'abibumbye nta na kimwe wigeze ukora imbere y'ubwicanyi bw'abaturage benshi muri Iran. ibihugu byagabweho igitero na Iran bibona intege nke no gucika intege kw'abayobozi bo mu burengerazuba babitereranye. mu gihe Khamenei n'abicanyi be bicaga abaturage ba Iran babarirwa mu bihumbi 100, umuryango w'abibumbye wari he? ibihugu byinshi byo mu burengerazuba byari he? naho itangazamakuru mpuzamahanga rihora riduciraho iteka mu makuru y'ibinyoma ryari he? nta na hamwe bari barabuze gusa. ibihugu byinshi uyu munsi bibona neza uwo byakwizera. Israel ifatwa nk'umunara w'imbaraga n'icyizere. kubera aya magambo tuzashobora kwagura uruziga rw'umutekano, amahoro n'iterambere mu minsi iri imbere ku rugero tutari twarigeze tubona. ariko muri aka kanya abaturage ba Israel turacyari hagati mu rugamba rukomeye. ntituzigera duhagarika kurwanya abanyagitugu muri Iran. tuzabakubita nta mbabazi. igikorwa cyo gutonoma kw'intare, Roar of the Lion, kizakomeza n'imbaraga zidatezuka. turi hamwe, tuzakomeza guhagarara bwuma. turi hamwe, tuzatonoma nk'intare, kandi Imana ibigizemo uruhare. twese hamwe tuzemeza kubaho iteka rya Israel.